Kinong alam ka Confederation of Riboy People Corp hakahnyok trek unaitung gilapan paw gijing sokyak bajor lor gijing longjing man karukom yo shalan latlan ya gijing ri batmu ban shodo hakane gejela meghalaya ki bejuan kit di kinong shalan nasabar gejela hakaba gilapan paw ru bakane gala ban bu jing mas kade hakabai dei bakakot kakya jong kinong bam do jong gejela komtan nak yang keseng keladawan nak sarkar bakan bu no dekat kerdop lani ke animal check gate hakinu gidu gibenta jong ke distrik Riboy. Kinong alam ke kop kila penmi ya kene gejing dawa hadin gejing yo ulum gejing ujor halor kene kurukom shalan ya kene gejing ri kum gimasi kisniang bat kiwe ha keba kinong alam kene geseng gila let banjurep ya kene kejaka ha sumer ha ke distrik Riboy ke bajubo kisniang balik ki bajuan poi na sabar kejela ha syaban shalan syakiwe benta jong kerilum kasib agentia habakran bagi nong tho kubor uba bandari rentat yang presiden ka kop ule tho ba kaseng hi kalayo igijing ujor halor kejing yo shalan latlan ya kimrat ki batmu ban shodo akane kejela ki bajuan na sabar kejela klam da pendap gejing kmi benia aswa ya kakot kakya jogini gejing ri lengba ki bor katanat veterinary bat kane kala ban bo jing mas kadai ya ki pat ba nong bam do hakane kejela ulia thoru bah kene jing jurep kene kejaka balabo ikisnyang ki balik balawan na sabar kejela la syam baladon da ki spatli kisnyang ki batmu ban shalan kiwe benta jong kejela bat kini kisnyang kendai satya ki beladak ban kemi benia aswa ya kakot kakya jongki dagi bor jong ka district veterinary office ndrei las penbiang betang ikot kisla komta kane kejing yo latlan ban shalan kini jingri kala ban bu kejing ma ya ki pat ba ki babam do komta halor kane kejing yo shalan latlan kini jingri sakane kejela ka bala ban bu jing ma pat ki pat ba na kaliang keseng kala thot ka dor khas jo menteri ketenat veterinary kumjo ki bor ki bahalor jong kane ketenat ha kepala dawan nak sarkar jela bagan bono daka kerdop kaban kemi benia ya kimrat ki bashalan nasabar gejela kaban tip kum ka animal check gate ha kinu gibenta jong ka distrik Riboy ka Riboy ka dika ka main gate ka ba wan ki mar ki kamtam ki marat mo kisnyang ki masi wan ya jong ba jong Riboy ka ban pas ya ka Silong hi berkoy ka Meghalaya hi berkoy ka ban supply ki mar dan hari den benglawan check ki kisnyang niui ba ya kisnyang hi personal kremcek ro wei kisnyang andai la subyang tang jing tho tik ki byang nakalang doktor veterinary nakalang ki observer hi badi masan jing tho ki byang lut andai ke basungsi golong ba kisnyang wei kisnyang kremcek ra apo kali nomor ble habang phone ni ke DVO ke district veterinary officer kong mangimla ban check wei kisnyang namang ngimdan ni ke animal check gate nakadaw ngimdan ni ke animal check gate tikadaw la shukit ba kisnyang la shupet bitang na bartrok kene trok ka bahe rakit musnyang regi doktor kiwan supaya nabar kemsek we usnyang te lada kemsek we usnyang menta benar kene keswan keluar kawara jingma ya ka jela jingi berkowe kentam ki pai ba ki bai bam do usnyang mo ka state jingi berkowe ni usnyang bodan ni supply berkowe ke jela te lada supply berkowe ke jela kan da tes we usnyang atau yode usnyang bodan ni kenu jingpang ham gini isi jingpang usnyang ke khala kidan kelada kan tas bai news nyang le se tu gi breng babam dus nyang la dang no gi jingpang mono ban chim gi jing the te na galyang ka seng hing la pun khe ro wa da kane gi jing tho ka dei bang la pun khe chau veterinary minister belong ro deputy chief minister jing ka jala ka jingi ngila pun khe ro gi jing tho bang ni kindo bang ya bandawa ba ka dei bandan ka animal siget hari boy na ya bro kimrat om tang us nyang re bro kimrat nomor bele kila shurung lailan ka jala jingi kum haber ni hat domestis kenapa kisnyang ke klem tes suruh ke klem cek veterinary officer klem cek ke doktor klem cek la supply ke jela ke jungi tede nang takadaw ngiwan hane instruction nang ba government kan yui nang karpa de DC re boy ye ki DVO mo district veterinary officer bikin simkhya halor be je bikin ki mar ke poi na bar namar ble ngonra ke jingma ke jela ke jungi tena kalyang kaseng hi mardang in sai kundu ya veterinary minister banyekran sani ba halor be je bane kam namar beli kisnyang ke bayap rukibon hapo kali ngi kisnyang kidan ke bayap hoy timbret rumarang ni andre ke bama kalong bayo kisnyang yap syaat tunban ndala dia kata ke jingma ka bakraw